anya ditirelo tsa Madinare Service Center mme e utswetse ga go batho a re go tla dirwa ditsela tse di mogare ga motse wa Madinare tsa boleele jwa 28.8 kilometers le koketsego go tswa mo go 25.6 kilometers wa seelo se se neng se beilwe ke morafe seo se rurufaditswe mo phuthegong ya kgotla jaaka maphata a puso a a begela morafe ka ditiro tsa ditlhabololo tse di simololang tse di tsweletseng ga mmogo le tse di tla dirwang kwa motseng o Karabo Molusi. Kago ya ditsela fa gare ga motse wa Madinare ke nngwe ya ditiro tse di dirwang ka madi a lenaneo la motshelakgabo la ditlhabololo la nakwana e leng Transitional National Development Plan. Tlhabololo eo e tla araba matshwenyego a banni a go kokonelwa ke dituelo tsa dipalamo fa ba tswa ntlha e nngwe ya motse ba ya ntlheng e nngwe ka go le sekgala ditsela di sa tsamaege. Ditsela tse kana project yone it's in 3 components. Gore ta bele gore ke construction ya ditsela, go na le street lighting mo teng, go na le stormwater drainage. Ka di 8 tsa February ba ne ba romela mo go bidiwang go ke scoping report. Ba ga itse seo se teng re se bone ba bile ba dikologa ba di consultant go ta go bona malo o irilwe ra se lebogela ba ga itse gore re bo re kgonne go bona dio tse dintseng jalo di diraga. Ditiro tsa ditlhabololo tse di dirwang mo motseng wa Madinare di 27 go akarediwa diofisi tsa mapodisi, mapalamelo a dikoloi tsa setšhaba, go atolosiwa ga sepatela le lebala la metshameko gareng ga tse dingwe. Project ya Robela Madinare letsatsi la tumelano tota ka semolao ke gore ke di 22 tsa February 2024 o tshwanetse ya go hetsa ka di 21 tsa February 2026. Madinare Solar Cluster re mo phase 1 re simolotse tiro ka December re simolotse ka go bush cleara lone le hatsi le re neetsweng ke ba BOTSWANA Power Corporation. Le hatsi lena ke le hatsi le 121 hectares of land. Ke dirile tiro ya me ya parlamente ya go bona gore diata mo Madinare ke tseo di internal roads la dutwa ke yo tsela Madinare Robela ra utwa ya neng kutwa le ka sepatela gore le sone ya neng sa go magometsa gore se simolo se banka nngwe ke yo power station le one go rogile ja nong a re tsene mo le gatong la gore le di amogela go di amogela ga teng re be re nna ba tsa karolo mo tiragatsong ya tsone. Gato a bobedi bena go di akola ya no se re di neetswe di le teng di tsela tsone tseo ka ditšhono tse di leng teng tse gore re ska ra salla ko morago. Tekodiso e ne ya ama tiriso ya lenaneo la temo le tlotlo go ipaakanyetsa paka ya phane e tlang le maduo a dikolo tsa Madinare. Karabo Molusi, BTV News, Madinare. Moanamisa mafoko wa sepodisi sa BOTSWANA Assistant Commissioner Dikgang a re mapodisi a tshwere babelaelwa ba feta lekgolo go simolola Sedimonthole a le malatsi a le 15 ngwaga o fetileng tebang le bogodu jwa leruo. Ramatube a re go gatisitswe dikgetsi tsa bogodu jwa leruo di feta 400 mo nakong yone eo wa Betsompolobusi ka pego. Seemo sa bogodu jwa leruo se tsweletse ka go tsaya phekelo e sele ka jana mapodisi a tshwere babelaelwa ba le 168 mme bile go sekiwa ditsheko di feta 400 tsa bogodu jwa leruo mo dikgweding tse pedi fela fa e sale letsholo la kgomokhumo le ya boikhutsong. Bommasapei marekisetso a dijo le dibutšhara ke one madirelo a e leng tshoso ya reoleng mo bogodung jwa leruo ka ile one mmaraka segolo jang mo toropo kgolo Gaborone. Bommasapei ba le bommaspoto ba ga se dikgang tsa bogologolo mo goneng gote nya go diragetse phoso ke tsietsegile ke mmonela a feta ke be ke tswa pele ke bona nama ke bo ke reka ba gompieno o tsa mogala wa letsa o fa ka ke go boketekete ke batla gore we go ntsenkela nama batla gore we go ntsenkela kgomo ya bogodu. Lentswa dikatlholo tsa melato e di gametse mme pile motho a ka ya kgolegelong dingwaga di le 5 go fitlha di le 20 fa ka bona molato babelaelwa ba tsweletse ka go ipoeletsa tateng ya go diega ga go sekwa ga ditsheko tsa bone. Seemo se jaanong se neela babelaelwa maano a mašwa a bogodu jwa leruo.
mme ebile bogodu jwa teng bo tseetswe ko godimo ka tsela e leng gore ga re tsena mo sekgweng batho ba re ntseng re ba tshwara ga o ka bona dilo tse e leng gore ba tsamaya ka tsone o ka bona gore ofisi e fudugetse ko sekgweng mme ebile ga go a fuduga ofisi yala go fudugile le one matlhabelo le one butšhara di fudugetse ko sekgweng ka gore go na le tlhobolo go na le dišaga go na le ditšhaene tse di hakang dikgomo mo sethareng be go nna le sekale se go supegetsa ka e leng gore batho ba ga ba tseye ga se gore motho o dira yana a gongwe a re o tshwere ke tlala a fete nnyaa a re ke botshelo ba gagwe ene. Assistant Commissioner Motube o tlhagisa Batswana go nna podimatseba ka nako tsotlhe go itse go tshologelwa ke madi a kgofa mo melatong e ya bogodu jwa leruo. E na le dikarolo tsa batho ba ga se motho a le mongwe fela go na le ba e leng gore ba transporta jaaka ke bua ba e leng gore ba tla ka dikoloi o nosi go na le e leng gore o tla tsewa go gongwe go teng ka dimefo a tsisa jerikene go na le ene yo e leng gore wa laela gore go dirwe eng mme ga re setse re tla go neela motho charge ga re ka ke ra ba fela mo motho yo re fitlhelana a tshotse nama ko boitšhareng kana ko semausung mongwe le mongwe yo nnileng le seabe sa gore kgomo e be e utswile o mo molato. Mapodisi a rurifatsa fa tla tswelela a thusa go babalela leruo ka lekalana la one la anti-stock theft mme a supa fa le mo letsholong la go batla leruo le le utswilweng le 289 wa Betswi Mpolobosi, BTV News, Gaborone. Ratropo wa Francistown re godisang Radisego o gwethile badiragatsi go dirisa talente ya bone go itshetsa le go tlhama ditiro. O buile se mo dikgaisanong tsa go ribolola talente ya badiragatsi ba ba fatlogang kwa Francistown a gatelela fa puso e tsa bodiragatsi tsia ka go ntsha madi le mananeo a mangwe e le maiteko a gore ba dire ditiro e nang le boleng jo bo ka mmelediwang mathe ke mafatshefatshe a Bigel Madorobo ka pego. Mo dipakeng tseno bodiragatsi bo le jwa ile tiro e motho a ka itsetsang ka yone se ya bo e se dikgaisano fela e le tsela e hapegileng e badiragatsi ba ka e dirisang go ithokotsa ba ribolla talente e neng e le teng mme e santse e ise e fiwe sebaka sa go gola. Ba rona ke nngwe ya dilo tse di le bana mo atselana la Botswana gore puso e be bone botlhokwa jwa gore ba ba eletsa go itsetsa ka tsa natiso le bone ba ne ba bua tšhono ya bone ya go diragatsa. This creative industry, it's a huge industry. E leng gore ha eka nature was go bua ka unemployment mo Francistown and within Francistown and le mo lehatsheng e ka nyeletsa go tlhoka tiro e ka nyeletsa lehuba. Badiragatsi ba ba hathogang ba gwethile go dira tiro ya bone ka lorato gore ba kgone go fitlhelela ditoro tsa bone. Go botlhokwa to have a goal, to know the goal, go bereka towards that goal. Badiragatsi ba itumeletse sebaka se ba se filweng. Ba dikgaisano tse di ya bokhutong mofenyi o ta ikgapela koloi e ntšha ya modiro wa VW Polo le go gatisa tiro ya bone mahala kwa studiong. Abigail Madorobo, BTV News, Francistown. Mangwe wa mmino re David DJ Ski Molusi a re lefatshe la Botswana le humile badiragatsi ba mmino ba ba nang le bokgoni jo bo senkana ka sepe mme ba tlhoka go rutwa mo go tseneletseng ka go dira kgwebo ya mmino le boitsanape jo bo tseneletseng go tlhama. Re Molusi o buile se mo botsolotsong le BTV News kwa thutopuisanong ya mmino e neng e rugantswe ke Lekgotla la National Arts Council Botswana mono ga borone Solofelo Tombare wa tswelela. Puso ene ya tlhoma Council ya Setšhaba ya Bodiragatsi ka 2021 maikaelelo e le go fefosa kgolo ya mehama wa bodiragatsi le gona gore baopedi
bataki le ba bangwe mo negae ba kgona go itirela madi ka bodiragatsi. Mongwe wa badiragatsi bao ya bo e le re David DJ Ski Molusi yo o tlhagotseng tsela mo mminong wa house music. DJ Ski ka tshwaragana le lekgotla leo o itumele molomi wa tlase go rarabolla dikgang tse di amanang le badiragatsi ba lefatshe leno. The initiative is to improve the production quality of music in Botswana. So we're trying to pass the baton and teach the younger producers so that at least we can be able to export our music, because a lot of people don't know why they do what they do. So we're trying to help. At least we will be able to save one person at a time, at least in terms of production and in terms of empowering them. Remolisi o ne a tlhalosa gore go tlile jang gore ba tlhophe ba tsana thuto puisano e. Because this is specifically a producers forum, so we look for all the producers that are in Botswana, at least the ones that we're exposed to. I'm sure we might have left out some people, but it does not mean that it was intentional. But as we're saying, this is a new initiative and it will grow legs. So we did not just ad hoc pick them up. We knew exactly who is the producer, and then we asked them to come through. Batsaya karolo bangwe bana ba amogana se ba se ithutileng. One of the issues the issue of the contract. I really learned a lot because a lot of us return to the studio or we perform shows without actually signing contracts, and that's why there's so much the in the music industry, because well, I learned on the working together is like in a studio setup. As a producer, producers working with artists to produce music, basically, whose role is what, and what we should focus on, and the ways that we should make our working relationships better. Remolisi a rona le tsholofelo ya gore thuto puisano ya gompieno e tla golela tsela tse dingwe tsa maikelelo a tsone e tla bong e le go thusa go tokafatsa mehamo a bodiragatsi mo lefatsheng leno. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Molaodi wa kgaolo ya Bokone Botlhaba mme Sebokwane Dikgope o kopile babereki ba lephata la Kabo Ditshala Tati go nna ba ikoketsa dikitso le go ikgodisa e le tsela ya go tlhabolola dikitso tsa bone. Fa bua ko moletlong wa Kabo Dietsele, mme Dikgope a re fa babereki ba na le kitso go ba thusa gore ba kgone go ikaga mo matshelong a bone, selo se se ka oketsang boleng jwa bone mo tirong. Abigail Madorobo. Ms. Dikgope highlighted that most skilled and disciplined individuals are avid researchers, and constantly being in tune of recent trends will help employees perform better. As employees, you need... motho etso tota wa bona gore ke bothata go ke go netse pego e buang ka sekgwane ke sontse ke go ne le buang ka Setswana, mme kana ha re ka go rialo tla tswana ke gore re tlogele go ne fo re nele ba metshameko. Go kwa godimo e se letsa taolo ya motshameko fela ditloga ba me masebe ano sa traetse tharo le conversion go isa motshameko kwa boikhutsong ka ketapele ya dintlha di le 17 go lefela la Popagano Rugby Club. Morago ga nako ya go ikhutsa bo me ba Shakawe ba leka go boa ko morago fela le bota la Rhinos la boleme sejaro ba thiba ditlhaselo tsa Popagano Rugby Club. Rhinos eno ke tsa ketapele mo motsotsong wa bolesome ka try ya ga Lebogang ke lepile. Ya re mo motsotsong wa bolesome le boraro ke motlhokile ka Shoshwa a kgone go phunya le bota la Rhinos mme a kwadisa try e nileng yone fela mo letlhakong la Popagano. Rhinos ba fenya motshameko o ka dintlha di le 22 kgatlhanong go tse 5 tsa Popagano Rugby Club mme ba igapela 3000 pula fa Popagano bone ba dule ka 2000 pula. Yeah, we try to dominate what is called a breakdown, where a player falls a rug there. We try to dominate that area so that we slow down the game.
and we slowed it down very well. We were able to spread the ball wide, and we scored every time. Banaba ile banaba junior school ba compete le di-team tse di mo league bone ba se mo league ba compete le di-team tse leng gore they are close to each other in the sense that ba na le nako ya go practice di-team match practice. Nna ke re match practice ke ra ke le ko practicing ko lebaleng ke itumetse hela thata bana ba lekile. Number 2 mo go nna is a very very good achievement. Number 1 e ne tla be ele bonus. Mo ntweng ya go lwela maemo a boraro, BDF e fentse Gaborone Hawks ka dino tse 20-0 mme ba ikgapela 1000 pula. Tlamelo Montshusi, BTV Sport, Gaborone. Motheso pego sa tswang go wela yo ke ne re setlhopha sa UB Rhinos ke bone bo mampodi ba monongwaga ba kgaisano ya Survey Sevens mo lethakoreng la bomme morago ga go fenya Popagano Rugby Club ka dintlha tse 22 go tse 5. Tlamelo Motsuzi ina tla jalo ka yone pego yo fa re gatela pele le diajele kene mofenyi wa lebelo la 400 meters mo kgaisanong ya BOTSWANA BAA track and field mo lethakoreng la bomme a sena go fetsa mo nakong ya 52.29 seconds. Jele o setse a iponetse phatla kwa dikgaisanong tsa All Africa Games tse di tla tshwarwang kwa Ghana kgwedi e tlang mme o tla phadisana mo mabelong a 100 meters 200 meters ga mmogo le la 400 meters a rutlwe le diapoloko ka pego. Jele o tsene mo kgaisanong e a iponetse phatla kwa kgaisanong tsa Africa Games mo mabelong a 100 meters 200 meters le 400 meters. O iponetse phatla mo lebelong la 200 meters beke e fetile kwa kgaisano ya AGN track and field kwa Afrika Borwa ba sena go lefetsa mo nakong ya 23.55 seconds. Tabogo yo wa maitemogelo kwa godimo o simolotse lebelo la gagwe la 400 meters a le mo maemong a boraro mme ya re lentse le tsweletse a simolola go ithaola go fitela a lefenya mo nakong ya 52.29 seconds a sala morago ke go bakeng Kamberuka ka 53.38 seconds fa Thompang a wetse mo go a boraro ka 53.59 seconds. All I wanted to do was to improve my time. So the previous race I ran 52.72, but today I managed to lower my time to 52.2. Even though I wanted to lower it to probably maybe 51.50 because I wanted to qualify for the Olympics. But I believe I'll do better next time. I'll keep on improving. For the past few months, for September, qualifications Africa. Mo 400 meters ya borre gone go ne go kopanya dikgantshwane tsa lebelo leo e bile le kgatha leito go leba jaaka Longo Scotch a na le fenya mona nakong ya 45.39 seconds a lengwe serutwa ke Zibani Ngozi ka 46.02 fa Umphile Siribe a wetse mo ga boraro ka 46.11 seconds. Mo go la 200 meters Colin Kibina Tsipi o tsweletse ka go dira bontle jaaka na gapa lebelo leo ka 20.50 seconds. Jason Mandoze o dule mo maemong a obedi e bile a kwadisana kwa gagwe e gaisitseng 20.80 seconds le go ipanela phatla kwa Africa Games. Edwin Molalekwa o feditse mo ga boraro ka 20.96 seconds. Mo 200 meters ya bomme o bakeng Kamberuka o gapile lebelo leo ka 23.59 seconds a sala morago ke tsa one sebele ka 23.61 seconds fa Boitshepo ke lapile a wetse mo ga boraro ka 24.47 seconds. Re sa le 4 ke nne kae batisani wa setlhopha sa Lefika o dirile bontle a gatisa nako e gaisitseng kgotsa personal best mo lebelong la 400 meters ka 54.81 seconds le 24.85 seconds mo go la 200 meters. Edwin Masoge o gapile 400 meters mo letlhakong la Phasobo ka nako ya 50.35 seconds fa Tumo Masejane le Bose Mokgwathi ba tsere maemo a bobedi le boraro ka tatelano eo. Mo maidio a mangwe mme re leba a shotput ya borre Umphile Phukoje wa setlhopha sa Lonsden ke le mofenyi a sala morago ke Friday Breno fa o le rile vuka a dile mo go a boraro. Mo long jump gone monna iwa Thapelo o gabile maemo a ntlha a lengwe serutwa ke Ramatlala Tlhalefo fa Norman Chibane a wetse mo go a boraro. Batabogi ba bangwe ba iponetseng phatla ke Boitumelo Masilo wa lebelo la 400 meters. Thaba Mongathipi le no iponetse phatla kwa kgaisanong ya World Championships fa Ernest Lene a iponetse phatla kwa World Champs mo letlhakong la 200 meters. Lydia Poloko, BTV Sport, Gaborone. Mo metshamekong ya paka ya botlhano ya Orange FA Cup setlhopha sa VTM se kgwatisitse sa Matebele ka dinno tse 3 go lefela kwa lebaleng la VTM a rutlwe pego ka Bodulo Mogorosi.
Mothetso tla re tshwarela jalo ka pego eo e sena modumo fa re gatela pele dinno tse tharo tsa ga Masego Koboto di file security systems phenyo ya dinno tse nne go lefela kgatlhanong le Big Sisters mo motshamekong wa liki ya Gaborone City Regional Football Division 1 o neng o tshamekelwa kwa Lekidi East mono Gaborone Tlamelo Motshusi. Security systems ba ba tsene mo motshamekong o ba sena go kwetsa diphenyo tse tharo ka tatelano ebile ba sugakile ambassadors ka tse roba bongwe go lefela mo motshamekong wa bona wa bofelo wa liki ba bone nno ya ketapele mo motsotsong wa bolesome le bongwe ka Masego Koboto morago ga neeletsano e ntle le ba Mengenda. Tomagano ya ga Ngenda le Koboto e ne a boa ya feketsa le morago la Big Sisters jaaka Koboto a na no sa bobedi a The Alarm Girls pele bobedi jo bo ya go ikhutsa. E rile go ba kwa boikhutsong Koboto a boa seboa boane ka nno ya boraro morago ga neelano e ntle gape le ba Mengenda. Metsotso ile 15 morago nyana Ngenda no ano sa gago ya ntlha ya motshameko e le ya bone ya systems ebile ba fa phenyo ya dinno tse nne go lefela la Big Sisters. Le fa go ntse jalo motshameka gare wa systems go bua Mandintwa o na nela karata e khibidu metsotso nyana fela pele motshameko ya bokhutlong morago ga go leka go lwantsha motshameki yo mongwe. Technically, we're better than them, and as well the technique were good. The physical aspect of our players, we were able to win many duels, and it worked for us because first half they tried to play some kind of a low block. We were able to penetrate because we have got very good midfielders that are able or that can be able to play penetrating passes. That's where we killed them. Didn't prepare as we expected. Because of work commitments and school commitments, but the girls played. They played. I didn't expect them to play like they did. I'm not impressed, but also impressed at the same time, because I didn't expect to see this kind of results. But they did well. They did well. Mo motshamekong o mongwe wa liki eo, Prisons Ladies e palane le FC Ambassadors ka maleka dino tse pedi setlhopha. Tlamelo Monthusi, BTV Sport, Gaborone. Mothetso ka go rialo sa nako ya bosupa RDB khutlo go nefa ke lebega jalo morwa a re Boinelo Ntshole o neng a ranola jalo ka puo ya diatla re boa gape ka tsanako ya boroba bobedi e letsa sekgowa gakologelwa sa mosima se bonwa ke yo thata tlholantso bereka ka bonnatla bonokopila le botswerere modimotjong. This is us. We like to walk, talk, and dance until the earth shakes. We like to play. After all, our backyard is 75,000 square kilometers of pristine wilderness. At night, we celebrate under the blanket of the stars. And when day rewards night with a beautiful sunrise, we are welcoming Dumela. So come and fall in love with Botswana. Our pride, your destination. The road to destiny is not paved with brick and tar, but with vision and determination that unveil over time who we truly are when we get there. The Ministry of Transport and Public Works has embarked on a journey of transformation to enhance